KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi UMDC Barim jong Mountain Road constituency uba morning mausor haga khatwai tarik ubna jelleo arajar arpoar ula punya so yala di rengkat kispa angut kinongbo jong u syakaseng National People's Party la pediang borom yoba morning mausor lembat kinongbo jong u da UMLA jong Mountain Road constituency uba jikur merthong lembat kinong elam jong ke NPP Mountain Road haga jingelang gabalalong Hamadan School jong kesnong Umdang West Khasi Hills district Kecilero, ya gitu kinong nikmat, ya ki MLA jungi ki balale, baik kunjungu kamtam ni sitting mentah presence mentah di mana jur, hakba maki gitu ki balale juru, kila ai kejing no senyang, kejongki halai ibor, halai benta joki, nanta kabha kabiat, kakung kabor kejing mak kejongki hati por di pamuswa, hanya ini sarong pada kejong por ke pemenca. UMLA wan riu jodi ibana jiur ko makin nongkren masakmat lakren ngamdakwa han ya ka benang penpau susu ya sibun ye lemba ki kam ki joku hak bau palba lakren bat lese om dei lese bat dei na ka ta dau ka penong ya ngau niu ya ki kam ya ki jing trekam jong kene ka parti NPP nadu leader wahe obere sa konrad sama bab kunjuru ya ibana jigur ka penong ya ban shim ya ngerai halor kene jing trekam jong parti halor ke jia syakran jong emli ba ngakwa ngai itenat yang grupom mereka kejuki ban nasesim ya kegarai ban rum ha kapa TNPP kowe kecil itu kana ka ong kumni ha ka football goalkeeper lada utre sistem katno ban bat ha ka bola save ya ki ball lagi pau teli ada upai ba yo i ada jingkristom ada ada jingse ada gol kejong gol ba ada ukum bakra tangkawe kabol karung syagol ada yang kata ki pen ma ubakla gol ba kata ka syadong aga jingin beriu kejungi ada ngasu tangban ong kumi tang haki sansem kalau ke ba bangin kemilin tirut ya target development ya kene to konstituensi kabala ino shra la daki pau prosngam la dani ram kwa shushu banyo I ya ke development ni bahadin ko ki paiba na khot na were pi bangin idea ni kesan ba bangin idea ni chingjok ye I sa kene ka sin ba aro in next time ni letrelang nanta kita ki chingon kam hakba kani ka konstituensi ke jubi ni